wavuze indirimbo zitatu gusa numvise indirimbo zitatu kugira impamvu nazivuze ku kimwe bwo mucuranga indirimbo z'abanyarwanda nyinshi kurusha izindi undi ziwanyu subiza se fata mikro nsubiza ati kuki mwebwe mu Burundi mucuranga indirimbo nyinshi z'abanyarwanda kurusha ko mucuranga indirimbo zanyu z'indundi nagiye muri club utsoka harimo indirimbo z'abanyarwanda gusa y'u Burundi nyinshi pe none se ko umuhanzi yigira umuntu wa danger asora indirimbo agahita yumva yabyimbye wamuheye amagara ngo umuhereze interview akigira umuntu wa danger uri kumva yajya muri club agahita yigira umuntu wa danger agatuma bonsa ngo bwira mu DJ ngacuranga indirimbo yawe nge nayo nacuranga biremaze gushika we kubera icyo utanshaka ngo umereze indirimbo yawe ngo ucurange babarundi ni dramatic top 5 ya dramatic Kiriku Double J Arvin Arvin ishtiyange yes Arvin Big Fizzo nawe nafasha abandi nyine nawe ajya aririmba ariko afasha nabandi abo bapeti barabaziye bro ahubwo ntago babibona Lolilo Fizzo ndabakunda muri aba legend ariko bano bana babaziye mwirwana nabyo rero mujye mubafasha cyangwa se mubyihorere Shalom ndabaramukije cyane ni Avira Muhimbare murabizi yuko iyo umwaka ugiye kurangira twaba dufite amashimwe menshi dufite n'impamvu nyinshi zo gushima Imana kubw'ibyo amashimwe voice yarabateguriye concert izoba itariki 4 z'ukwezi kwa 12 ikaba yitiriwe amashimwe 2020 tuboneye akajya ko kubatumira muri abantu benshi kugira ngo umuzoze muri iyo concert tuzogira ibihe byiza byo guhimbaza Imana turi kumwe n'abaririmbyi basanzwe bari muri iyo level nka Edeni Banga Aperi Nibwira n'abandi benshi nanjye nzobari hondi kwinjira n'amafaranga 10,000 gusa kandi amafaranga 10,000 kuza gushigikira ibintu Imana biraza gutera amafaranga menshi kaze cyane muri benshi ikibanza bizoberamo ni CLM cyangwa AC Audio Palace ku bantu basanzwe bahazi uko isaha kizotangurira ko akaba ari 16 gushika 19 z'umugoroba kaze muri benshi dusangira ubuntu bw'Imana kaze muri benshi tuzohimbaza Imana kandi ndakwizeza ko muzogira ibihe byiza karaheza Fiza matiko yo kubana 1 2 yes amahoro y'Imana bari namwe bakunzi ba PJ Class ba Isaac TV by the way PJ my god PJ Class Isaac TV ni atari ibintu bimwe biravukana okay niba bivukana rero ubwo amatabya amavuta okay bakunzi Isaac TV exclusive interview na DJ BRIANNA by the way umaze gutembera ku ma social media amaradiyo amateleviziyo y'u Burundi uratembereye pe ariko nibyo abantu bo muri media nibo batugize niba uri umuhanzi cyangwa uri umudije ujye umenya ko udafite umunyamakuru nta buzima ufite nushaka ibintu byo kugara ku munyamakuru wakisha okay reka mwabyumvise aha turatanguye bavuga mu Kinyarwanda turatangiye Ikinyarwanda ni atari okay Johnny twa Isaac Classic by the way bamwe turazinanye ariko no musiri kumwe na DJ BRIANNA amaze imisi 2 uri Burundi yego uyu n'umunsi najeje wajeje ubugira kabiri ushitse Burundi yego nubugira kabiri Burundi uhabona gute urigiranje no bwa mbere Burundi ni heza bagira ibiryo nikundira ari ngitarafunga oya nuburobe kandi nibwo naje nshaka kurya na mukanya naburiye nubu ndongera nge kuburya mpaka mbuhaze pe umucopo ndagenda urabuze umucopo akameme akameme kimpene kimpene mbega ibiryo cyowe nice kabisa DJ BRIANNA rero benshi bakuze ko nyene kuri iryo zina ariko rero bayita amatazirano nitwa Gateka Byukusenge Esther BRIANNA amazina ane ni amazina yanjye y'ababyeyi ni ari kuri ndangamuntu sawa naco bitwaye je ndakunda mere kumenya umuntu wariwe twamaze kumenya Gateka BRIANNA aho wavukiye umwaka naco bitwaye tubime ego navukiye mu Rwanda mu 1997 ubwo sari mfite umwana mfite umwana umwe w'umuhungu w'umurundi mfite n'abandi bana 24 turera bari muri fondation yacu ubwo nabo n'abana banje
Ego. Fondation Yitwa La Perle ariko bayita Brian Foundation. Yeah. Abana banje nabo hari ikindi buransize. Oya nta kindi usize. Amashuri ndazi urafise. Ayiga amashuri nize secondaire mfite diplome ya A2 nkanagira nebyiri yi Burundi ndetse nkanagira niyo mu Rwanda. Urashitse Burundi ubwa mbere uje Burundi. Bwa mbere uje Burundi na Bruce Melody. Uje Burundi harabaye kwanza wahiyumvira gute? Wahiyumvira ku hano i Burundi na nase ngubwe ko mfite umwana wo mu Burundi ngewe nizi Burundi. Kandi cyo nicyo shaka Ibubanza. Ibubanza ngaha matonge ego hanyuma rero nanabyarira ino navuye hano muri 2014 yego ubwo rero harabura nari ngarutse bwari ubwa kabiri Okay urumva wabyaranye n'umurundi nabyaranye n'umurundi Okay je mu dukuru n'umusizana nabibonye nabisomye kuri Facebook BRIANNA yaje kurongorwa n'umurundi izingendo ziwe bumenga murundi izingendo zawe atari tuzu zanjye mbanje gushaka amafaranga sasa ibyo bintu narabibabwiye abantu birirwa mu bugambo o gukura amaboko mufuka ngo mujye gushaka ibyo mukora murahonga nje kurongorwa urabona kurongorwa ari cyo kintu cya mbere kigezweho ndarongorwa se mfite amafaranga mfite ubushobozi bwo kurongora ninde muntu ufite ubushobozi urumva abakwiye kurongorwa kwanza bakwiye kuba bafite amafaranga none kubera icyo bakurongora nta mafaranga ufite maze njye nirirwa nsabiriza uwo mugabo wanjye nirirwa mutesha umutwe ngomba gukora nawe agakora tukazahuza umutungo tumeze neza apana wanguriye ikariso wanguriye padi wanguriye isuti bro abagabo baragowe abarongoye batarashaka amafaranga urumva nuko kugoma babarya imitsi nyine ukaza ukihiringa ngo sheringa amayinite maze bagira ububazo butandukanye shu imisatsi shu inzara shashu mama yarwaye byahe twarabavumbu bakora ibyo mu byikemurire bazi bakora byikemurire BRIANNA DJ bwarabaye akazi wawe na akazi karantunze ndakora bakama amafaranga BRIANNA ko nzi ko abantu benshi batangura ibintu babifata nka joke buke bikaza nge naje mu na joke zari zirimo ije mbabaye cyane nshaka amafaranga niyo mpamvu nyine barabaza baje muri enjoy baguma muri enjoy baguma benjoyinga so waje mu kazi arakora umaze kwinjira mu DJ wari mu biki utarinjira mu DJ nabyo narigaga waheje amashuri cyo bikubita yego rwose nikundira ibintu by'umuziki nkirirwa nishushanya mu biro wanjye meze nk'ikaye abo nibyo nirirwagamo okay wije mu DJ bari ufite abavyeyi ndamufite mama wanjye papa mama nijya muteye ikibazo byarakimuteye bwa mbere ariko batangiye kubimenyera kuko abona ko bintunze okay urinjye rero mu DJ Imana iraguhezagira niko navyita uca navuga ati ucurirongira like 6 ucurirongira ama 6 menshi East Africa BRIANNA DJ BRIANNA by the way big up sana nabonye show yawe kwa Bruce Melody ya dance abanyene rero abantu bacha bibaza uri mu DJ official wa Bruce Melody canke cyari kira ntago ndi umu DJ official wa Bruce Melody ariko Bruce Melody ndi muri team yiwe ego ariko ntago ndi official DJ wiwe ya 155 yes sawa uri mu DJ buragutungishije urabayeho wabwinje muri serious role model wawe yatumye nyine ubikunda nyine na cyane uranavyiyubakira nindi arahari DJ BRIANNA undi yitwa DJ Corona w'umukobwa uramuzi oya ngero role model wanjye ni DJ BRIANNA wenyine unyine uyu niwe role model wanjye n'undi warabiye na umva uyu ni we wanampaye motivation arambwira ati sasa rero wowe BRIANNA kwanza BRIANNA niwe role model wanjye arambwira ati waretse nkagukubitiraho ka DJ uri tayari uzakora ndambwira nzabishobora BRIANNA ndavuga arambwira ati rero ke sawa ngiye BRIANNA nsigaha DJ BRIANNA agende ariko BRIANNA ni inshuti yanjye nyine tuba turi kumwe sawa uragire mu Burundi gukubita inoti biraka biratanguye kwisuka ejo urafise ikirori gisara kigumuka kabisa cyane mwe mwabimfashije mwe bw'abanyamakuru nanjye ntafite abanyamakuru nago nabyemera kumenga ubu waje na esprit nyinshi za media tour
kuruta ubwa mbere nuko bwa mbere atari show yanjye yari show ya Melody ubu rero none ni show yanjye one man show yes amafaranga baguhaye amatwi asubira simaki ni menshi nago ngiye wama amafaranga nago naba mu Rwanda nkorera 500 cyangwa 600 nindanyiza ngo ninza no mu Burundi ngongere mu mpembe nkayo mpembwa bamugomba kunkubira kuko mbaje mu gihugu kindi nago mbaje mu gihugu nago mba ndi gukora aho nsanzwe nkorera yeah of course umuziki w'u Burundi n'u Rwanda biriko birahwana neza right now agenda neza kandi biri kunshimisha yes so kandi indirimbo ziryoshye quality mwarayumvishije imeze neza ya Kenison na Double J ubu agiye gusohoka indirimbo za Double J na Bruce Melody ubu hasohotse indirimbo ya Isimbi na Dramati umva indirimbo ya DJ Brianna na Zenobe natwe tugomba kuririmba biko bigenda neza by the way umuziki w'u Burundi u Rwanda uravuzwa neza cyane indirimbo ya Dramati Madame irakunzwe hahiye ya Barvin irakunzwe ibisusu noneho la sura y'ifisi ya inje ibisusu ndamsisi kigwe 2020 Chatse mu gitondo mba ngifite so urabaza ngo mfite igisusu do 20k ibihumbi 20 by'amanyarwanda ubwo nanga y'amarundi simake nanga ni nk'ibihumbi 60 y'ama ibihumbi 20 ibihumbi 20 y'amanyarwanda ni Iraki y'amarundi Iraki no kuvuga iburamo maki Iraki haburamo maki ibihumbi 100 haburamo okay ngana nawe bibaza ibihumbi 100 ushobora gutera neza ubwo mwirake niba duzoka Iraki banagukubita ari n'ikindi gifatinda kikayimira gutya ngo twitege cy'ikibuno mugahita musarasha kumbe bya bindi baduhenda tukabona abakozi baba Slay Queen ngo bara ariko ngaje Shadibu usanga ari na fake oya Shadibu ateye neza niyo G ariko bafite ama app abongerera ibibuna ariko naga ari Shadibu ko ndamuzi Shadibu ateye neza ariko ibyo byo gutera neza nimuzongera kudukanga ni mu gitondo saa sita mba nteye neza okay Brianna ngo basigaye bajya no kwibagisha by the way Nigeria nabonye ngo basigaye bababagisha urumva rero ko byoroshye hari umuntu tuca tuja mu giteramo cyakuzanye Burundi ariko reka tuguheze ko wewe niko ndakura ba look ya wiki igutwara nk'uburyo bungana gute Brianna ninge muntu wa mbere bitwara umwanya muto reba nk'udo nabuze umwanya kujya kuyogoshesha kandi wabimenya ntago nge sinjya gushyiramo ibintu uyu ni umusatsi wanje kala nwigeze wongera ubwo ya foto yawe ukiri muto cyangwa se ukiri kera nk'imyaka 3 y'inyuma cyane sagurya ahubwo ubu narira abantu bajya ngo narirabuye cyera nari inzobe cyane sawa benshi abakobwa aba DJ bakobwa barabaha ishusho zitandukanye muziki uramaze kubura n'izo challenge like ugasanga nyine yabura ugasanga abantu barakwita ngo kuri umudije uri ikirara ariko nuko utamenya niba mara gusobanukirwa ko turi ku muvuduko wihuta cyane bazasobanukirwa impamvu umuntu aba umudije no kugira abone amafaranga noneho urabaye n'akarorero raba amafaranga aguma yinjira cyane okay nari nifise ku radio ndiko ndumva radio niko mva muri ville ndiko ndumviriza radio cyane umva urukura avuga ibintu by'aba DJ ati itandukaniro y'aba DJ umu DJ n'utari umu DJ wabenya gute kuko nujya atanga imiziki muri studio ntono yitwa umu DJ baninga utanga filime yitwa umu DJ so skills zanyu uburyo mu bikoramo n'uburyo mu expose mu bantu nibyo bibatandukanya ko muri aba DJ naho ubundi umuntu naho ubwo ni DJ none nanubisha ngo n'abakozi mu rugo bateka ngo nabo bitwa aba DJ kuko ngo bavanga ibintu byinshi ngo nabo n'aba DJ uno musara aba DJ y'u Burundi ukorera aba uko bateye n'aba DJ mu Rwanda uko bateye itandukaniro naryo umu DJ wo mu Burundi uko acuranga ni ko umunyarwanda acuranga uko umunyarwanda acuranga ni ko umurundi acuranga muri barutana kwidandaza cyane nkanjye ngewe nikorera promotion nk'ubu ngewe mbwiye ngo umu DJ w'umukobwa ukurenzeho ninde ntawe je mumbwire uravuga ninde mumbwire umu DJ w'umukobwa undenzeho mana ntaravuka ntago byakunda urukuraza kutora amafaranga ino nabana niba yashaka baza kuyatora hariya nabaze yatore mu Rwanda kubera iki se ngomba gutunga amafaranga y'abanyarwanda gusa n'amarundi ngomba kuba nyafite kara kanote k'ibihumbi 10 twe mu Rwanda note y'ibihumbi 10 tugira yes tuko turavuga kwidandaza tuko turavuga dandaza nase ko mubahamagara ngo maze mu bakoresha ama interview bakabyimba bakigira abantu abadanje tuzabamenya gute bataje kuri YouTube channel yawe
tuzamenya gute bataciye kuri PG Classic njewe nzako njya kuri YouTube ndaza kureba kuri Isaac mitemona una n'umu DJ swaga bana ura rero ngomba kumutumira mwari muzi ko bajya babapinga ariko nabo bazajya baguma aho bari ntibazajya bahava iyo message irakomeye cyane kabisa kandi bayumve neza okay Brianna rero waje Burundi ufise igiteramo kidasanzwe cha wa gatanu ariko kumbe kwa gatanu nejo nyine uziko umuntu uvaga ashaka guca mu ndi munsi umwe hari cyo tarategura oya Nje murandi tayari cyane murandi tayari ndasengeye nje ndi umwana wavukiye mu masengesho kandi abantu benshi bampimigisha nawe ndavana umpaye umugisha na uguhaye kabisa ndagusenge amen nawe n'uwanjye Brianna nabonye muri narakubonye rimwe uri kuri stage uri kuri performing uba wanyoye ibiki kumbe ngo ufise vibe sha nta kintu njyamo ahubwo ngewe ikintu nywa ni urukundo rw'abantu bandi kureba imbere yanjye ndabibona ukuntu bishimye nkumva birandenze buriya nuko kubyina umuntu yambaye ubusa bitashoboka wazashiduka imyenda yose narivanyemo narayibahaye really nazashidukana n'imyenda n'ipantaro n'ikabutura byose nabita n'isute navanyemo mana yanjye baravuga ati kugira ugire ige vibe tuza kuba washyizemo akotsi abibiya ariko kuki mwumva yuko ibyo mukora ari ibyo n'abandi bakora kuki wumva ko nibunywa itabi n'abandi banywa itabi kuki wumva ariko nibunywa ngufu cyangwa bwa buyoga bwaciriritse bumwe umuntu anywa agahita apfa kuki wumva yuko n'ibindi ndazinywa ariko ngewe inzoga nkeya kurusha uko abantu babitekereza kuko nge nanga ibintu bituma umutwe wanjye nge ndwara umutwe cyane kubera guhora mu miziki so rero ntago nkunda inzoga nyinshi ku buryo zinkura mu murongo wanjye sawa tujye kuri look yawe sozera kuri music yawe in short turavye look yawe benshi barayibaza ko ibintu byinshi ufise amahereni ashika kuranga none umusitari abagomba kuba asa gute yaganye ndi gucuruza nge ndi muri business bro ama business woman avyo birakudandaza none ibi ntago nabishyizeho ko mbikunda cyane usuramo nanjye nkunda amaherena cyane ku buryo nashyiraho ibi ndi hano ni amafaranga mba ndi kugira ngo mwebwe muvuge ubwo bugambo umukire avuge uwo muntu muri kuvuga ninde aza areba abone ni swaga ahita avuga akanze mutumire mbanze ndebe kwanza ibintu akora bitengenda nibera umusazi usigara uvuga ngo ni umusazi ariko ngiye konte yangiramo yuzuye umusazi utobora itama nuwe hari umusazi mwari mwahura mu muhanda wirukangana amashashi ufite tatuwaje mwari mwahura hari umusazi uzi wari wahamagara no kuri kamera we Isaac ukamuha ngo navuge wowe rero nuba umusazi nkanjye ufite amahirwe menshi cyane okay Brianna reka tugere mu umuziki wawe music ukora cyangwa se akazi ukora ndiko ndaraba mu Rwanda ni Burundi byose urabikora like good ariko benshi na byose no kwirado mwabicishije ko ariko rero turi kuri TV online reka nako tugacisheko kubijanye n'imiziki y'abarundi kuvuzwa mu Rwanda nibyo ndikombona ubu biko biragirizira buke bivanye n'ama collaboration ariko arakogwa wanashima wewe nafata ku mavuta naranavyumvise ko mushobora kuba ari ibintu mudahuriza ko bivanye na comments zanyu ariko reka dufate ngaha fata ku mavuta nagize kubona video ariko navuga ati jewe jezo pambana mpaka Burundi n'u Rwanda basubiye guhwana muri music industry byarimo kandi birimo birakunda ibyo uravyemeye ko ari we abigize cyane kuko arabivuga cyane kenshi gashoboka Shalom ni Eden Banga kuva muri lebo y'amashimwe voice nashaka kubatumira muri concert yitiriwe amashimwe 2022 hazoba hari abatumire batandukanye MTC Alvera Muhimbare na twebwe nyene tugize amashimwe voice niho tuzoba turi apene nibigira John Giraneza Thierry Rakoze twese tuzoba duhari ku bwanyu murahawe kaze cyane ntimuzosibe bizotangura saa 10 gushika saa 1 z'ijoro kwinjira n'amafaranga 10,000 VIP 30,000 ushaka kuduterera azoba ari ku mafaranga 50,000 kuduga hariho akabijya ku bantu bazogura itike avant yuko concert iba bazogabanirizwa amafaranga gushika ku bice 30 murahawe kaze cyane muzoze muri benshi mwaraheza hama rero uno munsi
wewe Brianna urabona ko umuziki wa Burundi n'u Rwanda biriko birahura ariko se mu radio wavuze indirimbo zitatu gusa numvise indirimbo zitatu z'abanyarwanda impamvu nazivuze ku kimwe bwo mucuranga indirimbo z'abanyarwanda nyinshi kurusha izindi undi ziwanyu subiza se fata micro nsubiza ati kuki mwebwe mu Burundi mucuranga indirimbo nyinshi z'abanyarwanda kurusha ko mucuranga indirimbo zanyu z'indundi nagiye muri club utsoka harimo indirimbo z'abanyarwanda gusa y'u Burundi nyinshi pe bahindura bagashyiramo iz'aba Nigeria ndababaza kuki mudacurunga indirimbo zanyu bro kumbe rero oya nago bitujena so nvuga ngo icyo mwe muduha nicyo twakira twebwe kuri radio zacu zo mu Rwanda indirimbo zindi ziza nyuma wabyumvishe indirimbo z'abandi ziza nyuma no muri club kugira ngo ncuranga indirimbo nshyashya yanyu ngomba kubanza gucuranga indirimbo nshyashya y'umuhanzi wacu my god narangiza ngomba gucuranga indirimbo yanyu why not mwebwe mudera kuzanyu ngo nitugera nga muzitwumvije se ngenda zimenya gute Isaac ndaza muri club niyumvire melody niyumvire yago akinyuma none ngenda ajya kumenya gute indirimbo yasohotse nk'ubu ino ndirimbo nibwo nkiyumva yande dramatina no mwana w'umukobwa isimbi nyumviye hano my god nibwo nyumvishe aya ahubwo mujya mushimira umu DJ twa DJ Zenobe kuko ni umereza link iz'indirimbo z'abahanzi ba hano ndi mu banyarwanda baba DJ bacuranga indirimbo nyinshi z'abarundi ngewe Zenobe reka nicyo tugigushimire hama ndumva ko ariko by the way birababaje nimwe bibabaje ahubwo nta kibazo mfite ahubwo mwe birababaje Brianna ya message batabyumva mujya muri comment muntu ke n'ubundi nta kibazo ni muntu ke ngo Isaac asigare ubwo tugendere rimwe none jewe ko naguhaye microphone mvuze ukuri ubu bagiye kunziza ukuri nta nuwo kuziza kugira ngo ukunde t-shirt yanjye nuko ngiye banza kuyifiringa Brianna reka rero gikunda kureke wigira ubifite n'izindi oya dukomeze tishaka ndakubaze Brianna mbwira ibanga mwakoresheje kugira imiziki nyarwanda igira nguvu cyane mu gihugu cyanyu kuruta indi miziki ku buryo ni imiziki y'abandi itava reka mbwira Isaac tureke mu Rwanda Nigeria ngiye nashatse indirimbo y'Nyarwanda ndayibura cyakoza numvishe ya Medi uzi impamvu bacuranga indirimbo yabo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba kuri radio ntago wakumva indirimbo sinkubwe sindi umunyarwanda nari gukubwira tonde z'abanyarwanda bazicuranga numvishe indirimbo imwe ya Medi n'indirimbo imwe ya Platini Nigeria bro pako kajya gusaba indirimbo muri club ngiye bamwaye umwanya wo gucuranga indirimbo z'abanyarwanda mbona barishimye mana we baraguruka barazama amafaranga barambwira ati Brian rwose ibintu dukoreye n'ibibonda mbwa kumbi hano rero ati nta n'umuntu ntago bazumva hano niyo mpamvu rero natwe twarabanje kuvuga ati why dushaka gucuranga indirimbo z'aba Nigeria ariko twebwe bataducuranga tubaza twicurange nawe naza muri club yumva indirimbo z'abanyarwanda banze kwanza kurugutura amatwi asigara avuga ngo ko bari kuvuga ibike wigo ubanze mva umuhanzi wacu none nawe tubone kugucuranga namwe rero Ashaka kumenya mwe mwabitanguye gute kugira mu bizi naba DJ mubegere reka aba DJ murabasuzugura naba DJ burya babikora n'abanyamakuru none se ko umuhanzi yigira umuntu wa danger asora indirimbo agahita yumva yabyimbye wamuheye amagara ngo muhereze interview akigira umuntu wa danger uri kumva yajya muri club agahita yigira umuntu wa danger agatuma bonsa ngo bwira mu DJ ngacuranga indirimbo yawe nge nayo nacuranga biremaze gushika we kubera icyo utanshaka ngo umereze indirimbo yawe ngo ucurange ababuntu menga birasuzuguritse bashaka ni wirone okay sawa none se bisuzuguritse kugiza muri club kutsaba indirimbo yawe akanidoga ngo nago namuca I swear to God ngiye mu bime nako nahize ngo turi mu Rwanda ngiye kubita mbakatira oya naje no mu Rwanda no mu Rwanda ko bishi ngiye barabizi ko na bushaka kuntera isese urumva we n'indirimbo z'u Rwanda ubuza barenda kuzikurungikira bagomba ndazizi aho nshobora ngiye kugeraho ntanyigiraho umuntu wa danger sibyo ko Imana ibabarire nta munyarwanda ngiye uranyigiraho umuntu wa danger kuko ujye ukinyigiraho umuntu wa danger mana we nago twarya bica bihera kabisa sinanacuranga n'indirimbo yawe nubwo waba wapfuye ku maziko yawe nago nagiye nayicuranga okay sawa Brianna ikibazo n'ubu nurakinyishura shaka utubwiye urumva ko mu Rwanda mwaziritse
murafise akantu mwa nibyo nabwiye ngo aba DJ twe twariyemeje turavuga ati niba mwarishizemo aba DJ ngewe not ni muntu ku giti cye bro niba nge naragiye Nigeria nkumva n'umuntu umwe birakwiye ko abikora none singe ngomba kubikora nkanabipromoting na mugenzi wanjye bikamuha motivation ariko hano nabonye abantu batavuga ku ma YouTube channel ntago ndi kubona aba DJ ntago ndi kubona abahanzi baza kuvuga ibintu byabo nk'ubu ngewe nikora promotion DJ Brianne nambara neza DJ Brianne ndi mwiza wabyanga wabyemera none DJ Brianne mba ahantu heza nishambe mbire muri ghetto y'icyumba kimwe ariko ni heza Brianne afite imodoka nziza ishaka mbe ngenda yaravuyeho umuryango ni yanjye urukumanya ibintu byanjye mbikora promotion bifashijwemo na Aiza bifashijwemo na PG bifashijwemo na Sabe na Yago bose bakamfasha bose bakaniza imbaraga zabo Brianne no rakaba umuntu uri strong ariko wowe baragwamagara kuza kuvuga Kugira wata ubutumwa bwa DJ Brianna burakomeye kandi babwumvise aba DJ inshoti aba DJ bakwiye gushigikirwa aba DJ mwegera aba DJ nuko kuki mubasanga muri club batabacuranga mu karakara ariko kuki mutamusanga mbere ngo mubwire ati Zenobe ino playlist mbabara rwose nyaburema akarimbo kaje akira kadingi Zenobe azabyanga muhaye respect ako ushaka kugira umuntu wa danger nanjye rero ndi Zenobe nazo nacuranga nawe namonye afunga umutwe burya ama company nana bifise mu ruhara ama company mu gushigikira abana bariya company ameze gute company yena ama society akora ibintu abiriya ese bari company rutabura rudi hano ayo none kuki mutazegera wowe ukeneye ngo baze kugushaka uri igiki Brarudi ifite amafaranga yarashoye ifite amafaranga Brarudi ze kuguhiga wowe ukora iki babege none se ikindi kandi Brarudi kugira kwegera nuko iba yarakubonye natakubona kwa Isaac akumve kuri radio aragukura he DJ Brianna ubutumwa waduhaye burumvikana ariko no ma company nawe uriko yavuga hari amwe bashira ama propose ntibanishu barakwishyura se ariko urambwira ngo utanze proposal bakuzi bakanga kuyiguha none se uratanga proposal kwanza ukora iki ni iki wa buildings wubatse brandize gute we wubatse iki wowe kwanza none se wowe umuntu arabyuka akajya gutanga proposal muri company barabafite ibintu byinshi byo gutekereza ukuntu muzanywa bakeneye kumenya imisemburo yinjiye muri byeri muzanywa fanta business bari busy wowe wakoze iki barakureba kwanza nubwo mu bantu batanu bakivuga izina Isaac nta numwe uryize bakivuga Brianne nta numwe ukuzi ibyo buzanga bare wuririraho ariko iyo waje kwibrandinga hano uri kumva abantu ukivuga Brianne Brianne bose tajya kureba bakamena ariko rero wowe ubwawe ni wiyubatse ngo ushaka ngo ujye ngo gutanga ngo proposal yawe ni biku posting ya Instagram ni kuda posting na kimwe wewe byose posting ndapost private life ya urashira none se hari private life urande bukabona ubu ndebye uramfite private life shayiza mbabari urabona hari private life mfite koko ibyanye kari mu karubanda ariko udi private life ni iki private life ni life naho waryamaniye n'umuntu wenda ho biri private ibyo birumvika naho ibyo wariye byisigaye byirwa kuri social media niyo uri mu buriri urifata uri muri piscine urifata nta private life mbonye hano so Brianna reka mfata umwanda gushimire mu gusozera ubutumwa cyangwa se message gufi uhaye abarundi n'abanyarwanda bakurikirana Isaac TV in short in general inama nabagira nuko mugomba gukura amaboko mu mufuka mugakora mureka amagambo ibya Isaac TV mubireke nijya gutera ama commentaire ibya DJ Brianne mubireke mu yego ibya PG Classic mubireke nimwite kuvyibonye umwanya yumvirize wijya muri commentaire ibintu bari kuvuga ngo nubugoryi wewe wazashinze radio ya ukabuvuga wowe ibya YouTube wabishyushyemo wazakoze YouTube ukareba ukuntu bivunana mukanya mabuye yaradushiriyeho ubonye burana yandi mabuye ahari Brianna ndagushimire cyane Manu urakoze cyane nanjye Imana bamugisha amakaribu cyane Burundi ni heza ni heza nukuri narakunze nakajya ka video uri kugira ka challenge ati like ndakunze nda vibe y'Uburundi ndakunda abarundi yego pe good sir thank you so much okay ndibaza twari kumwe na Brianna rero mwavyumvise yavuze bitari bike by the way yavuze kubijanye na no kwidandaza abaririmbye mureke kugara mbege baririmbye uzina bangahe Brianna
b'abarundi ni Dramati. Top 5. Yeah, Dramati, Kiriku, Double J, Arvin. Yeah, Arvin inshuti yanjye. Yes. Arvin. Ndedetera. Big Fizzo, LOLILO, Fizzo urabazi? Barashaje ariko. Nagira ni turi kuvuga new generation. Nka Lolilo ndamukunda ariko nta ndirimbo yemeruka kumva. Canke Yarakwamye. ngorane wari kuravuga. Big Fizzo nawe nafasha abandi nyine nawe ajya aririmba ariko afasha n'abandi. Abo bapeti barabaziye bro ahubwo ntago babibona. Lolilo Fizzo ndabakunda muri aba legend ariko bano bana babaziye. Mwirwana nabyo rero mujye mubafasha cyangwa se mubyihorere. Okay, Brianna, take 5. Thank you so much. Tuzohureje kuri New Brew. Ahahoze Mande Havana. Okay. Ahahoze Mande Havana. Arya ari irindi jambo riba ngo kuri Boulevard. Boulevard. Oui. Oui. Ahahoze Havana. Uvuze Havana Night Club ira. Okay, ahahoze Havana uboneyo hari New Brew. Kandi nago bizatangura sangapi? Saa 4. Ariko abantu bazaba bakiri kwinjira guhera saa moya. Zo mu gatondo cyangwa z'ijoro. Ya. Saa moya, saa 2, saa 3 mpaka mu gatondo. Ahubwo banza tuzanirirwamo no kumanywa. Weekend uziko weekend itanguye neza kandi urangije neza umwaka. Kandi amatwa nsumira ngo urafise indege. Nimva hano nzava hano kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane nzahita njya muri Europe. None niko se amafaranga yakura. Mu DJ nyene. We kwantumiye? Ubu hano hari umukiri uri kundeba. Ejo azaba yamaye akazi biciye muri Isaac. Vuga ati Brianna arazimvye. None. Nice. Kuki nagomba kujya uzobugiye nyene muri Europe nyene muri ku DJ. Nzajya Brussels, nzajya Finland, nzajya Poland, nzajya izo ni tour gusa z'ubu DJ. Yes, mfite tour. Nimva yonge Maputo, nimva yonge muri Texas. Nongere ngaruke ni Burundi. Reka nakongere 5. Give me 5 bro. Urazikwiriye Brianna, thank you so much. Nakunze system waje na y'u Burundi waje na system y'ama media tour iki kandi mu Rwanda mwarateye imbere kuri social media cyane. Ni mukoresha iki? Nacyo nukubahana. Turubahana bro. Kandi murakura. Umunyamakuru aragwamagara ukamubwira ati uyu munsi simara ariko ejo nzaba maruka mwubahiriza gando ko umunyamakuru atunzwe nuko yagwamagaye n'umwicira akazi. Nuhamagara umuntu akanga kuza. Nako nuhamagara umuntu akakwemerera akaza ntazi. Uwo muntu uzamukure mu nshuti zawe. Really? Yes, azaba atumye uhomba. None se wowe urayihagaze ahangaha ko udashaka amafaranga. None reba rero wampamagaye ugakora fiche sinzi. Oya birababaje. Si bibabaje kuko mba nabikwemereye kandi mfite uburenganzira bwo guhakanira ukanihangana. Sibyo rero umuntu nashaka kukwicira akazi ntuzamwumve. Of course. Thank you so much. Nari kumwe na DJ Brianna twazi bitari bike reka namureke yigire Brianna. Mu Kinyarwanda bavuga ati mu Kirundi bavuga urugendo rwiza. Mu Kinyarwanda no mu Rwanda n'urugendo rwiza. Amahoro masa. Amahoro masa. Okay. Thank you so much. Isaac TV banamukurikirana ibiganiro byacu exclusive interviews na hanyeni Jenny Isaac Classic. Bye bye. Hello turi mugwi MCC twashaka kubatumira muri concert y'amashimwe Voice izoba itariki 4 z'ukwezi kwa 12 kuri CLMX Odeon Palace. Isaha ni 16h gushika 19h. Hazoba hari abaririmbyi badasanzwe batumiwe nabo muri amashimwe Voice. Kwinjira na amafaranga make cyane ibihumbi 10. Turabatumiye mwese. Nta mpamvu nimwe mufise yo gusiba. Abwira mugenzi wawe, abwire mugenzi we tuze tuhahurire. You are welcome. Jumbo niwe Isaac TV. Oh.